O garon sa ato ang mga detalye sa ato ang mga balita sa Traka Balita 943 sa 94.3 City Light FM. Uk up punta sa 96.9 Light FM Longsuds Manukan. Balitang lokal. Dakong pasalamat ni Nanay Helen Mihio, taga Sitio Gumba, Barangay Novalias ng siyudad sa Tanhay. Tungod kay ang iyang gihangyo ni Konsyal Tikboy Salma ang nahatag kini. Ang ilang gihangyo ang tubo nga di 20 ang sukod para kini idugtong isumpay sa ilang karaan nga puso o bumba kinsa gidunar gyapon ni Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Matod pa ni Nanay Helen Mihio na problema gyapon og tubig ang ilang sityo sa Barangay Novalias tungod kay halos tanang residente puso na o bumba ang nakuhaan og tubig. Dugang pa niya nga ilang puso kinsa gidunar ni Konsyal Salma ang wala na kini miagas sa kadugay nga panahon kay ang rason mimaba na ang tubig kay adunay giingon nga nagkwari sa ilang barangay. Sa isay pa niya nga sagol balas na ang mugawas inig bumba sa ilang puso maong mihangyo sila nga ilang dugtungan ang tubo karaan aron na makatubig sila pagbalik. Ani ang pamahayag Kung ani, para asa nato ni ibutang, ma'am? Sa puso na mo kay ang among puso ko ni wa naman ko'y tubig ni agas. Namo nang nangayo ko og tubo kay haron mapun-an to siya og tubo. Aron makapaagi mi og tubig na. Namo nang magpasalamat po kog dako ni Konsyal Tikboy Salman nga nakahatag namo anang tubo haron. Nagdaghan jud kayong salamat, Konsyal. Unang ako magpasalamat jud kog dako kaniron nga kuan natagaan jud mi. Okay, ang tubo unsa man di ang inyong kuan sa status sa inyong bomba dito? Kuan man ko na siya sa ngalan anang bombahan ning unsa man di nang mabos? Mura ba na siya di naman gud siya kaayo mo agi unya nang balas na nang iyahang igawas. Muna nangayo mi haron masumpayan. Nya maniron nga kung gikuan giari. Nga pila ka bubong ang makabenepisyo ana rog maagas na na? Ubay-ubay ni mga sobrang mispulo ana. Kay mo agi, ulay agi wa jud manuol. Nya kay dugay-dugay na baya nang wala jud mo agi. Ya mo nang wala kayo mo duol kay wala nagud kay agi. Yang mo nang ako panangkamutan ako kana ang mamis duol. Sa pagkaron ana asa mo ga kabuog tubig sa pagkaron nga wala pa nagagas? Adto sa kang Nilson Tungtanod. Layo-layo ra putos amo. Ano inyong kitabangan? Duha ka balay na kay katong ilahang sa Nilson murag lubog pud lang tubig igurang ipanghugas namo. Na ato fokus usa namong silingan mangayo og para pang-inom namo. O bumbag yapon, distansya ra. Munero na ning kamot jud ko taon nga makapangayo nya karon kanatagan man ko man nagpasalamat jud kog dako. Na masumpayan na jud namo ng amo ang puso. Kini ang Traka Balita 943. Samtang dili mahimong babalibara ni Tanay City Councilor Tikboy Salma ang hayo sa mga residente sa Sitio Gumba, Barangay Novalias, sakop ning Dakbayan sa Tanhay kung tubig ang pagkahisgutan. Matod pa ni Konsyal Salma ning syudad sa Tanhay na iyang gituman lang niya mo serbisyo gid siya sa katawhan sa Dakbayan. Tugang pa ni Konsyal Salma nga iya gyud nga hatagan og tubo nga di 20 ang sukod aron na ang ilang problema sa tubig ang masolusyonan kini kay pipila naman sad ka mga bubong o household ang makabenepisyo sa bomba o puso. Ani ang pamahayag. Gitagaan gyapon ako sila kay ilang hangyo mao man kuno ni nga tungod anang naikwari diya ang tubig nga ni ubos. Muna ang ilan nangayog silang tabang nga mangayog tubo nga mapunan nila kay mulahan nga makaabot yun sila sa tinundan sa tubig. Munang gumo kita nga sulugon ra jud nga sayo na putan doolon gitagaan ako sila og tubo para jud nga masolba nilang problema. Kanang mga problema gyud sa atong mga katawhan sa atong labi na sa atong barangay kanay ilang pangayoon di gyud nato nang madiya-diya kay ngano ang akong ideya ron nga ako yung sweldo gigahinan na jud ako na nga ikatabang sa katawhan nga inig sweldo
mubayad kong utang na kus kadiday, day mangutang na pud ko. Muna akong ina nga, dili dyan madiya-diya. Pinig pa ngayon nila, dili na madayon ako madiya-diya gatag nga, no? Nga, napamatay utang niya, makabayad ko, usa na po ko mga hatag nila. Muna akong paagi, kaya di man yun nato makuhaan, kaya personal mo nato ng kwarta. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma, eksklusibong nahinabi sa Atlaka Balita 943 News Team. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan, 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.